Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Börü sүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр. 25-жыл 19-январ чоң аламан улак башталды. Ноокат району Султанбековдардын үй бүлөсү. Бул Каракулжа районунун балбаны, улуш балбан. Кече Каракулжа районунда Эрлан деген жигит чоң аламан улак берип, ошол улакта 100 000 гектар бир төөгө салым салган балбан, Каракулжанын балбаны. Улуш балбан, куш келипсиң ноокатка. Амансыңбы? Кудайым атыңарды мүдүрүлтпесин, жолуңарды ачык кылсын, чекеңер канабай, келген мээнетиңерди акталып, ак чаап, адал, таза чаап, жиптейке салбай, таза алып кеткиле балбан. Бул биздин балбаныбыз. Бул мен канча жылдан бери улакта жүргөн болсом, бул балбанды бир тээк жип салганын көргөн жокмун. Жалгыз чаба. Арыстандай балбан бул. Биздин Каракулжанын сыймыгы. Машалла. Мактаганга татыктууларды мактайт. Карама, палбандын баласы келет. Кара палбан. Келдиби? Манас палбан бул. Легендарлуу Мырзабек палбандын уулу. Кандай качсыз кетиптсиң, амансың? Балбандардын аягы үзүлүп элек, улак башталган алдында турат, абдан көп. Кыргызстандын Булуң бурчу, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан дейле бардык балбандар келди. Машалла. Улак жакшы болот иншалла, Кудайым буйрса. Сиздерге толук маалымат жеткизип турабыз. Каналдан алыс болуңуздар, каналга катталыңыздар. Балбандарга дуа тилек кылып коюңуздар, машалла. Машалла, машалла, аламан улак сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр. Аллах субханаллах таала бизге мүмкүнчүлүк берип, мына Максат Дамланы дагы жолуктуруп калды оюн талашынан. Дамла, салам алейкум. Кетчине улак тууралуу. Мына бүгүн Ноокат районунда Желөлүктө улак болуп атат, өтө ширин улак болуп атат. Аллах таалам алхамдулилля бардык палвандарга ушу күч кубат берсин. Коёт көргөн мынакей Акылбек ака, баласы Султан, буларга Аллах таалам разы болсун. Ушунча элди топтоп көңүлүн алып атат. Урматтуу туугандар, ар бирибиз ат багайлы. Үйүбүздө ат болсун. Атта береке бар, атта касиет бар, атта жеңиш ийгилик бар. Ошон үчүн иншалла атты чаппасак да улакка минип жүргөн өзүнчө эле касиет. Ат баккан өзүнчө касиет. Элдин кажетін бүтүрөм, учуру келсе, чоң казакка чыганда тийишкен. Мына ошондо Алла таала улуу сабаптарды берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рахмат, Алла разы болсун, Дамла, Алла разы болсун. Ай баракелди, улак башталды. Биринчи соорунун ушул өрөөндүн балбаны Садык балбан алып барып таштады. Экинчи соорунун Ырыс балбан Ташкент деген ат менен, Садык балбан Карасуу Жапайы деген ат менен алып барып таштады. Соорун үчүнчү соорун коюлду. Баракелде, баракелде, балбандар аракетиңерди көргүлө. Дагы бир ат жылсак болот. Ай, машалла, болду балбандар, жеттик. Ай баракелде, үчүнчү сооруну коюлду. Кайсы палбандын жалына, кайсы палбандын капчыгына буйурду экен. Эл абдан көп. Улак кандай болуп атат аба? Кайерден келдиңиз? Ноокаттан. Күйөрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөр, палбандар аракеттерин көрүүдө. Баракелде. Текип салбагыла, палбандар, Сине мынандай тазараак чаа бергиле, баштаганда эле чуу дегенде эле тээкке салдыңар, Бардын жип тегиң чыгат. Кимиң жип теги иштетсең, койгула, тазала бергиле. Бекзат балбан ол, Байбото балбан ол. Ортодо Бекзат балбан, Байбото балбандар аракеттерин көрүүдө. Луку балбандар, жерге түшпөгүлө, жерге түшкөн өлмөдүм, себеленип баш. Жерге бирөө секирип түштү эле. Жерге бирөө түшүп эле өлдү. Aldık bulak.
Bak kaldı girdi. Ay barakelli. Ay barakelli. Bak girdi. Hadi. Ulak aldın arda Turat, aldın arda. Temur Palvan ulak aldın böyle cıldın. Şu yerden çarp ulak şu Palvan'ın enkeydi. Ya Umar alçı, Umar Palvan. Umar Palvan aldı olsun Umar. Umar almaysın benkeyim Sırat. Umar almaysın benkeyim. Umar al. Ha, barakallah. Bak buna o şu yerde Turat. Şu yerde palvanlar kayısınızı Şam'da kayı olsa alıp geçecek şu vakti. Şu vakti kayısı palvan Şam'da kayı olsa. Ay barakallah barakallah al palvanı al. Yok. Hadi. Yani palvandan atış çekiyor. Ya ulakta sıkılattı ya kızıksız boş ya. Ulaka sıkılgan için giretti. Onda çekerek çıkıvalım sıkılmazanız zaten. Bir dakika düzgün durun bak. Düzgün durun. Nerede boş yere giriyor lan? Çıkıyor. Tak 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 tak. Ya Umar palvanı. Allah tarzı. Salgıla 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 aylandırgıla dıbıtma aylandırgıla. Salgıla salgıla. Ha barakelde bir tay 5.000 son sorunu koyuldu. Şekil et sen bakın. 236 garantiyorum bakın şekil et hazır. Hadi. Girdi ulak. Allah'lar hareketleri görüldü. Evet. Parak tutu da geldi. Bak. Karakulca. Tabii. Bir tay 5.000 soğumakta. Sorunu koyuldu. Bugünkü Marike'nin 3. sorunu. Volgende de 6 direkt. Dus het gaat te lang te veel. Yılışın kerevine bak. Tek işletmekle tek işletmekle kızıl forma tek işletme tek görünü odat. Erkekçiler çağ versinler adal toyda aram kılma tek işletkenler.
En doğru aytarsın. Hey, bundaqa aylanıp kelgeni ol, üstönge berine de. Palvanlar, tek işletmegiler, tek. Bak. Ey Allah. At çöktü, salvay turla, palvanlar at çıkıldı. At. Cihali palvanga çıkarıp atacak bu vakti cihali palvanga. Cihali palvanga çıkarıp atacak. Başka palvanla canında geçti. Evet. Başka palvanla canında geçti. Ay ay ooo. Cıgıldı. Aman ben mahkem olacağını, yetelep koş yetelep. Yanan ayına. Kayış palvanın canında ulak. Lider palvan alıp baracak, lider palvan. Lider palvan, Karasul'un palvanı. Lider palvan 1 tay 5000 so'mga alıp baracak. Ay barakelle. Lider palvanın canında gitti. Barakelle. Lider palvan ıldı kımara 1 tay 5000 so'mga jetkizdi. Abdan jakşı alıp barıp taşladı. Özbekistanda ушундай таштап койсо ham эсептеп коет. 11 деп коет. Анандай таштап коет го мэрага. Байрагы о жерде туруп ошол жерге түшүп калды, эсеп эмес. 11 дейт, бияка алып кел дейт. 11 метр дейт. Айланып чабасың 11 метр дейт. Mehtiyat böyle bunu. Antik girip ettiler. Çekede turdular. Ulak bırak işlerini aldılar böyle. Onda karasam. Aynen balvanlar uşakka öte tukşuy. Askat çıkıldı. Sizler çıktı kardaka. Aynen aranda biraz merak ettiler. Ne oldu? Salın ya, ötük ettin ya muşuca geldiniz ya nar salı be. Ha, salın. Götürüldü la koy ya. Al palvan al. Götürüldü al palvan al. Al palvan al.
Ay barakeldi. Kaysi palvanın calında gitti ulak. Barakeldi mına Baybota palvandı da oyun talasından geçtirip kaldık. Baybota kanday inim? Жақсы өзüm. Ulak kanday olmadı? Ulak өте күшті болды. Алдыңар салмексіңер? Жоқ, біз дағы емін екен. Barakeldi. Бұл şu Baybota palvan, şu Bakкен обласының palvanı abdan жақсы. Жаш palvanların biri. Тойғандай улағана Байбото. Жақсы болып отыр. Яғни жаллауат, Бишкек, Павловна еле келді. Жақсы болып отыр. Насып қылғандар алуға дем. Өйде қыстан шығар есен аман. Қалып кетсек шол деймін. Barakeldi. İyilik iman da. Жалым boş kayıtmasın atın müdürülmesin senin atın. Aliş Polvan deyin alıp barıptır. Aliş, Çideukam. Gördün mü? Ötü çoğu doğurdu dengelde çoğunluğunu okuyatat. Allah Teala katı. Muku Polvan. Ötkendöge bir çoğun alaman ulakta Karakulca'da bir 100 bin eşit ayra bir geçtiğine maşallah. Koyğanda yolladı Muku. Öldürücülere taza yetkir Polvan. Қол менен, тек менен. Арғандай. Ушундай акыйкат Главный жиби жок бу главный. Баракелди. Ийгилик анда Ulan biraz burada milletin ayıp kılım alacağından hayırlısı başka oldu. Жакшы. Ийгиликтер жарат, катыра берейин. Allah Teala hüküm kılgan eken bunaka bir gün. Ne atalmaştırdın da? Barış Polvan. Maşallah ийгилигини ма? Чекен канабасын катыра бер. Hareketini öldürün. Cembergenin atsal Polvanları. Çekede karap durma. Savattı Polvan. Görүүчүлөр абдан көп көрүүчүлөр. Көкбөрүнү ушундай. Аю Полван. Görүүчүлөр абдан көп. Hareketinizden dönünüzler evi Polvanlar. Hava öttüpeyin hava. Hepsine cümle. Abdan көп. Barakeldi. Görүүчүлөр абдан көп. 5000. Sayınızlar Polvanları. Rabbim kararmanlar bağcırın alıp gelin anday. Sizlerden aldığınızlarda barraklı kanatlı oldu. Razı olsanızlar bu koçak boyunlarca. Barakeldi. Adam babasına adam babasına. Ayıp Polvan ne oldu Ayıp Polvan? Rahmat aytanlasa Allah'a geçecekte şükür keltirelim. Kumparatçı mı degen? Yaşaylıktan şükür keltirelim. Birbirimize razıçılık rahmat aytıp yaşayalım. Böyle bir kıska oldu. Bugün barımız etten çok kıstığanım. Geçen kimelen kim olsun. Barakeldi götöründü. Oy. Kaysi Polvan hareketli göründü. Askat Polvan. Askat Polvan alıp çatat Askat Polvan. Ruslan Polvan Jalalabad'ın Polvanı. Ruslan Polvan. Jalalabad'ın Polvanı Ruslan Polvan'ın jalında gitti. Barakeldi. Abdan jakşı alıp gitti. Ruslan Polvan Jalalabad'ın Noken rayonunun Polvanı Ruslan Polvan. Abdan jakşı götörüp salıp çıkıp gitti Ruslan Polvan. Hay barakeldi. Abdan jakşı alıp gitti jadırak. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Alamanullah sүйүүчүлөр, көкбөрү sүйүүчүлөр. Базар коргондон кимдин аты дедің? Базар қорғанда мэрдің аты. Базар коргондун мэрин аты экен. Люмузин деген ат менен мына Руслан Полван бир топоз 5000 сомго сорунга аябай жакшы алып чыгып. Өтө жакшы алып чыгып алып барып таштап алды, баракелди. Улак кандай болуп атат Руслан? Шака жаңыл эгерде келе азыр. Жакшы болуп атат. Машалла. Акам тегерек болдур алдым. Bir aydan bırak. Машалла. Тегеrekti да. Бул Руслан Полвандагы жалгыз чабар болбот, анча-мынча. Окшогондор бир 5-6 аты менен ошолой сүйрөп кетет этият болла. Машалла. Ийгилигиним. Рахмат ака. Чекен канабасын, жалың бош кайтпасын ардайым ушинтип. Көкбөрүнү даңазалап, жакшы аттарды чаап жүрө берейин. Ийгиликтер коштосун, дагы чоң соруннарды алып. Руслан Полван, Жалалабад обласы. Нокен беле Руслан? Базары коргон, правда, Полваны. Bir topoz 5000 сомго жеткизип алды.
Limuzin de at menen no bazar gorgonun neyrin naktel limuzin de. Ay maşallah. İyigiliginim. Denizin özünde nokattın, kılıkları nokat kavar. Aytar bula çerge uğrağın. Hazır bu ne gel atar? Oldu yıkımarlığa cephede de. Uğrağın. Hakkı. Bunu hızla taşı ver. Ruslan aylayın. Topoz 5000 topoz. Hazır stüdyolar çeçinizdir. O kalsınlar varınızdır. Ne kadar men cavan kırmamızdır. Abasaka. Balonlara çoğuluk koyunuzdur. Ruhatlı balonları. Lacede mikrofonda dişiyle okuyan insanlar stüdyolarga vapşım aralaşmayız. Ortada kalısını toya say çaylagan. Oldu şu insanlardan aytkan degen biz жаңыртуучубуз. Bizge kele at salıp bizden ateneyizden sögüp size başka kılmamızlar. Ateneyizden çok ötüp etken özü. Ötüp etken ateneyizden sökmemizler sıranın için. Esepte o aytı jalaka. Boldur. Esepli bulardık. O esep. Neye vardı bular? Topazga vardı mı? Topazga vardı. Hayda polvan. Evet maşallah. Öğrendim çeç koyunuzlar biz yaka dönet koyunuzlar. Oldu polvanın özür dönetimizden kaçınızlar hep kaçın. Ay Maşallah. Çinenizler ben polvan benim yerden şıvıraşım söyleşimin atıcının sırayımın. Ruslan palvan topozga taşladı. Limuzin degen at menen. Çallavat oblasti. Pravda ayınladı Ruslan palvan. Geniş buldu. Astındaki mingenat. Genç buldu mu? Bazar Korgan'ın beri. Limuzin degen at. Bırakay. Çerge vuruyor be. Ruslan. Dokta. Abasakana var. Ruslar geliver. Limuzin degen at menen. Gel dua kılayım Ruslar. Bir topoz 5000'ye salın. Assalamualaikum kelgan jamoat sizga shu akangiz qanday gana ne qilib duolayinda uloq berganda shu duolar qabul bo'lsin. Uloqlarni ko'p beraversinlar. O'yin ishoningizga desam. Aranızda. Abasaka. Hey. Allah. Ay palvanlar. Hay barakildi. Sadık palvanlar ikinci marası. Yok niye kaçağız? Ömer Kumar'la kayıtları uğrasın palvan bir topla 5000 alasın. Hazırkı Cumhur Kumar'ların stüdyolar ve çeçiyatına çağırtağız. Sadık palvan ikinci marasında. Ömer Kumar'la bir topaz 5000 alasın. Kazacak bir palvanı. Sana ikincisi bir topaz 5000 Akkelet hazır. Aynen akılar. Suranı cıvağınızlar için. Bir de turganda, başka kılganda, mınakta kamazlar duran, çıngızları. Ben verdim şu sonunu. Yok olur. Salavatlık taşlamadı. Volgar, şunçalık taşı. Kimdiki? Судьялар бар, талашпайлы койгула судья ketken чечет. sorunga. Çıkma. Hey! Muna olduğuna ketken sorun kim taşı? Yol bolsun dağı, altı ketti de. Çuvatmayda dua kılasın Sadık. Bir dua kıldı ha başında. Hayır, dualda bu. Hayvanlarda kıynamayız. Başında bir dua kıldırız. İkisinde niyet kılalık koyganları bey. Askındağı mingen at, İsa dostundan ak çoğun doyuvenin. Bir tay, 5000'e salın sana da. Onu ısmarlaga çetkiresin dargan bir topuz 5000 alasın.
Ay palvan. Bayrak'a taşa, bayrak'a. Mırza palvan alıp çatatı geldi. Mırza palvan. Mırza palvan alıp çatatı geldi. Olma şansı. Oy 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 oy. Götürüldü götürüldü. Bağlı. Çılgın'a mesaj kullanıyor. Sadak sonra kullanıyorsun. Büyük Mırza palvan. Barakelde barakelde. Soruncu Sadık'ın bir tay teşmini veringizler. Bir tay teşmini veringizler Sadık'ın. Saldı. Bekmurza da mı? Ötketti mi başka? Bekmurza ne halise git bak. Haydi haydi. Sebara lara kormu, razbarda kogulaça, çide rakaya. Yalnız. Bekmurza da kendi aldılar. Muku palvan ortadan girip vardı. Özgün rayonun palvanı Muku palvanın calında olmak. Muku palvan. Muku palvanın calında. Barakelde Bekmur Muku palvan açılıp yattı. Oy 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 Muku palvan da olmaktı balabım. Muku palvanın mı? Ayday ver Muku palvan ayday ver inim ayday ver. Ya çifke bayla vakla he. Çifke bayla vakla he. Ayda Muku ayday ver inim Muku. Ay barakelde Muku palvan. Jolcaka, Mukunu jetelep çıkıp koyayım, Jolcaka, Mukunu ondap koy, Jolcaka jet, Mukunu ondap koy. Ayas yatıp yardım ver Muku'ya. Ayas yardım ver Muku'ya jet, Ayas. Kamilya korkma pişindi mi? Koyursanız et. Ya çişte olsan artık sizin de şey. Demek ya bu ne? Ya bu. Bak. Bu faydayı ver. Sözümü çek. Sözümü çek. Ya kameranı koyun da gel. Sözümü çek. Çok kıyım o zaman Arap. Bak. Aydayı ver. Muku aydayı ver. Özün aydayı ver. Muku aydayı ver. Özün aydayı ver. Muku aydayı ver. Özün. Muku ayday ver özün ayday ver. Muku palvanın calında. Muku palvanın calında. Mına yerde soda jurvada dobor bolboda. Soda jurvada dobor. Bak. Hiç kimge verme Muku aydaş özüne. Ya Muku özün aydaşı. Muku özün ayda. Muku özün aydayı ver şu Muku. Ayda. Bak sen ayda. Bak sağ böyle korkarsana ki. Cipçek salmanlar ya sorunun artık vermeye orada. Duvara olmadan sonra yok koymaz salmanlar. Geçme hapsini artık sağ verdiler tanı alıp çok. Tanımayın da olsun tanıganım aytamadı. Bak. Yok tanıya kaçın. Bak. Ya bak. Şuradan gelever. Hadi. Ruslan palvan bir erkek. Ruslan palvan. Ayaz palvan. Sal palvan. Evet palvan. Kötörüldü. Hırıs palvan alıp çatat Hırıs palvan. Tokat rayonu Hırıs palvan hareketlerinde. Hırıs palvanın canını çırpararak Bekmurza palvan. Baraka sal aynen palvanım aylanayın. Palvanım. Bak bizge geliyor tat. Şunda gelip kulak giydi.
Katalakay olup ketdi ulak. Sadık balvan dağı salıp aldık soy. Sadık balvan saldı. Ay barakeldi. Sadık balvanın calında gitti dağı. Irıs balvanın calındaki Irıs. Lokat rayonu. Irıs balvanın calında. Irıs balvan. Irıs balvanın calındaki ulak. Çay. Çalışkan aldı. Bıraktım. Kırtet öyle gitti. Irıs'ta palvana dağdeli ulak. Yetmiştadı mı? Bak. Yesep bulsun hem. 2 metre var. Irıs palvanı alıp gelip taşladı. Ay barakeldi. Tişbe senge. Ayaz kaldı. Federasyanın yetekçilerim var. Oso Oblas'ın federasyasının yetekçisi gelip ulakta özömölünü alıp kontrol kılıp maşallah. Qanday oldu atışap? Sonum bolуп атат. Өзүңүз кандай? Сенсизби? Oso Oblası Көкбөрү federasyasının yetekçisi Базылык Шумкар. Ушул көкбөрүнү сиздердин ичине салымыңыздар керек болуп атат. Кандай жол менен бир тартипке салабыз, жип тээкти кандай жок кылабыз, кандай келечекте кандай ишмандарды иштеп жатасыздар ушул тууралуу? Келечекте буюрса азыр бардыгы мыйзам чегинде болот. Анын бардыгы жазылып атат. Буюрса аны пока баянда сыр кылып турайлы. Жакшы. Негизи эле келечекте Кудай буйрса мына Өзбекстан, Казакстандагыдай бир тартип киреби ушул аламан убакта бизге? Буюрса кирет. Кайсы жакынкы жылдары, 1 жыл, 2 жыл? 1 жылдын ичинде болот. Баракелде, ийгилик анда. Бул зам Көкбөрү область федерациясы зам Айбек мырза, улак тууралуу кичине пикир айтсаңыз. Улак аябай сонун экен, палода дагы жакшы болуп атат. Палондар жети дуандан келиптир. Жакшы оюн болуп атат. Жиби жок кылып, таза сайып берип атат. Сорундар, айткан сорундар сайылып атыптыр. Рахмат, Алла разы болсун. Федерациянын жетекчилери, Алла разы болсун, шеф. Баракелде мына. Ар ким өз рызкысы менен тиричилик Кудайым бере берет. Бел айылында чоң аламан улактагы Ачык Асман кафеси. Бардыгы тулпар аттыбы? Бардыгы абет учуруу болуп калып, абеттенип атышатма. Бардыгы улактан калбаган, шашылыкты мощный жасаган, үйлөнбөгөн, кочкордун этинен жасаган, турмушка чыкпаган кунажындын этинен шашылык жасаган. Мына акам ушу ашерүү менен дайым улактарга барып кызмат кылат. Ачык Асман кафеси. Баракелде. Жакшы кызып атат бул тойдон уюштурулган аш. Улакка келгендердин бардыгы мына такшырым бул жакта курутту кызытып атат. Бул жерде аксакалдар абет кылып атышат. Баракелде. Бардыгы Ачык Асман кафеси. Кыргызым ушундай көчмөн калп болгон, кайсыл жерге барса курсагын тойгозуп, казанын асып, чайын кайнатып. Баракелде. Мына. Такшырым мен мына сууну ысык даярдап коюп, муктаждык башка жактан бүтүп калды. Алла разы болсун. Соо алдыңыз бирок. Тулпар аттыбы деген канал. Баракелде. Улакка келдиңиздер. Көрүүчүлөр бул Бүйөрманда. Баткенден келген Бүйөрманда. Ай баракелде. Бу таксырым Оштон келиптир. Ай баракелде. Ассаламу алейкум. Бүйөрмандарга алейкум ассалам. Жакшы баракелде. Ачык Асман кафеси да раза кызып атат бирок. Эл аябай көп. Ош, Баткен, Жалал Абад көчүп эле келиптир. Жогорку деңгээлде. Аксакалдар курсагын тойгозуп атат. Дасторкондор жайылган. Ички иштер кызматкерлери бардыгы.
Бұл жерде самсалар, суулар, сигареттер, семечкалар сатылуда. Барекелді ауамдағы бұл жерде ноқаттың алмасы, жұмыртқа дейле бардық нерсені табуға болады. Тұқым, тұлпар аттыбы. Бұл жерде қойлар да, қошқырлар да келіп тұр. Ай. Барекелді. Açık Asman kafesi. Ulak mı жерде түшкөнүнө 1 saat болды. Көтөрүлүлүк. 1 saatten beri жатат. Biz tartıp koyalım. Barakeldi. Görmanдар. Görmandардын көптүгү көкбөрүнү. Ушундай даңазалаган көкбөрүнү дүйнө элине жайылткан кыргыз элим. Машалла. Аламан улак. Төрөбек болманын тоюсу жоктоп атыптыр. Ай баракелди. Көрүүчүлөр абдан көп. Kuyurmanlardın köptügü. Attan köp kuyurmanlar. Kuyurmanlar atlardan köp. Polyaga atpayt kuyurmanlar. Barakeldi. Mına Каракулжадан келген жамаат айтылуу легендарлуу Замирбек Кубаныч деген Тургунбаевдардын үй бүлөсүнөн чыккан балбандар. Төрөбек балбан улак кандай болду атиним? Улак катуу жүрүп атат. Бир чоң жыйын болуп атат. Урматтуу туугандар, мына Lexus темир жорго 755 деген темир жоргону дөңгөлөгүн чечип көтөрүп кетип атат. Не сорун алдың? Баркоглач кимдики? Машалла. Ийгилигиним, дагы ал. Катыры бер. Баргылачы. Көрүүчүлөр тулпар аттыбы? Көрүүчүлөр аттардан көп, поляга батпай калган баракелде, машалла.